Wegani ko kasarta age nemie nekakokoni kamuktaindet sikobit ketuiye en betut nebo rani. Ameche akatak tugul eng tarikishek 31 nekakong'et betut agenge sikobit kesuldae kenyini 2023. Emieindab Jehova kokolandech komutai kemongyini kenyit nelel nebo 24. Atoche kakwek tugul chekosubech eng kanetishoni lesson. Akasome ale ngobirwech Jehova ngondoiwech akolandech eng mieindanyi. Ameche atach kiboitinik chemite tainyo sikobit ketestai eng kanetishet nebo rani. Ko netai atoche Aramaru. Chamgei tugul chamanikab Jehova, kainaik chu ko chotok kaokas, kimite tugul yekitau lesson quarter netai. Kinetigei eng Jumatatu, kemwoe kolen otuye ak tienik, yeityo kinetkei ngosomok kasi, yekikere akobo sautik cheindoi miret netilil. Ngondoiwok Jehova kobirurok. Kongoi mising Gatai Lilian. Kongoi chamanikab Jehova, kongoi kiboitinikab Jehova chekikokochigei Jehova sikobit kemite kibagenge tugul eng yu, kenetigei lesson ak biik tugul chemite kasarta olomite ketochok. Kimwochini kongoi Jehova asikobit kinetkei. Amite eng betut nebo kwoeng kasi nelen tiendo nebo kotugul. Ko kitochok. Kongoi. Kongoi mising atoche Pastor Aram Ngetich. Ngacham kokeny boroini mie sikobit akatak tugul chamanikab Jehova. Sikobit ketebe kelyekab Jeiso tugul yekinetigei. Ami kebeberta nebo komut kasi ak katuget nekituchi lesson eng Sabato kotomo komut kasi koskolen. Kong'wan kasi ak komut kasi. Neng'olole yotok eng ng'onyut ak binwek chebo betusiek nebo Kitabutab Saburi. Eng ng'onyut ak binwek chebo betusiek chebo Kitabutab Saburi. Kongoi mising amache kesas sikobit ketestai. Kongoi mising kiboitinik chekobwa rani. Kilasun ak ketororin Kiptaiyat Jehova. Emieindong tugul nekoindoiwech kong'ete kokatoigei kenyini. Yemi betut nebo let nebo kenyini 2023. Emieindo ne inegei kokakong'et kityo saishek cheng'ering. Sikelande keker betut age ak kenyit age nelel. Kisomin Jehova eng lesson nelel nekinetigei akobwotwech akobo tienwogikab kalasunoik. Ndoiwech berurech. Achek kiboitinik chekimite tai ak kosikyok. Kesome miendang'ung ak kalyeng'ung eng kainetab Jeiso ne Kiptayandenyo. Amen. Amen. Ko aibe kebeberta netai ko eng kebeberta netai ketindoi kanetishet nelel rani ko kinetigei eng wikishek chekoche ak arawek 3 chekokosirto. Kitabut nekong'olole akobo kiyong'notet. Kokakiwal kiyong'notet akebe Kalasunet. Ko kitabut nekisomani eng kwataishechu anan arawek 3 kong'ete nguno agoi tun arawetab 3 ko Tienwogikab Kalasunet. Tienwogikab Kalasunet ko kitabut agenge ne kwenutab kitabushek chekikisir chemi kwenut chetindoi kebeberwek chechang. Ko awendi ataune lekisomandoi kitabuni. Une kitabutab Tienwogikab Kalasunet, ng'o sirindet nekisire. Amu kitabutab Kalasunet ko kwenutab kitabushek che tienwogik. Amu sikekure kitabutab Kalasunet ko tienwogik chekitieni lagokab Israel. Tienwogik chekitieni kandoik cheu ngo Daudi, cheu werini Solomon. Tienwogik chekitieni lagokab Israel eng betushekab ikorwek. Ikorta nebo Pasaka, ikorta nebo betushekab konom nekikure Jubilee. Ak betushek chekikiame makatiat nemakinde mermerek. Ko eng kitabutab Tienwogikab Kalasunet ko kitabut nemwoe mising eng muguleldo amu neng'olole kole betut nekatuiyo Jehova ak biikchik eng muguleldo.
Amu kalasunet kongete muguleldo. Ngalalet kongolole muguleldo. Tienwogikab kalasunet ko ngalek che ngolole mising ko sautik. Sautik chakiwal koek tiendo. Kakitien eng muguleldo amu sautik kongete muguleldo. Tiendo kongete muguleldo. Awen kwenutab ngalalanatak eng tienwogik anan eng oret nebo saet ko mising komwoe akobo katororet nekitorori Jehova Kamuktaindet. Ngolole kora mising akobo boiboiyet eng kwangutiet nekakwa Jehova ak kit nekakwa Jehova eng muguleldab chito. Ngolole akobo betusiekab ngwonindo amu ngitien ko betut nekenyoru ngwonindo amu kakosirto anum, kakosirto ching'ung, kakosirto bikwok. Ko eng kasarta age tugul ingitieni ak isome somutik ko betusiek chebo ngwonindo ak betusiekab pusisiet. Ngolole kora betut nekakongwanit eng muguleldab chito akoker kole mechayat muguleldanyu amwochi Kamuktaindet eng kasarta nebo ung'ot. Ko eng kitabuni ko eng kasarta age tugul ko kikisir kebwoti eng muguleldo biik chemite kwenutab biik mising ko lagokab Israel, komite ong'atet, komitei banda kotokyingei emet kong'ete emet nebo Misri ak bandanywa tugul nekibun kong'ete Abraham, kong'ete sigindenyo Adam akoendi atindonwa akoi betusiek kabwa nganaset nebo nekiyomis nekikure Canaan neikole Jehova mitei tuguk chemiachen. Ko kikisirchi biik tugul, kikisirchi laitorinik, kikisirchi biik chechobe tienwogik ak biik chetindoi kamang'unet koker kole kakisomanda ano kitabuni. Eng kitabuni ko kwenutab kitabusiek che eng kasarta age tugul kotindoi kaikaikaet. Amu ngisoman kitabutab Tienwogikab Kalasunet inyoru ile nga maanegei nabune kaimutik anan ko anegei nakose ngwonindo anga kikobun biik alake eng kebeberta nebo ngwoninwek chechang. Eng kitabuni kekase kele eng oret age tugul eng Bible kekere kele Bible kong'ololi Jehova kong'ololwech. Ako ngimite kitabutab Tienwogikab Kalasunet kowalak. Kakong'alal kitabutab Kalasunet kong'ololwech. Eng Bible isoman kong'ete taunet ak isomanate akoi ng'ang'utiet kong'ololi Jehova kotigoni biik ako ng'ololchi biik lekiteptoi ak lekimuchi kesopto. Lakini tanyike kitabutab Kalasunet kowek kong'et kitabutab Kalasunet kokon kanetisiet nekang'ete muguleldo ak kenet chito kelech ne neikose neimuchi imwochi Jehova. Kong'alalani koter amu mwoe kimnatetab Jehova ak leu Jehova. Ikimite kitabuni akokonech kamang'unet kenai kele ne nemeche Jehova konetech. Mi sirik 13 chekisir kitabutab Tienwogikab Kalasunet. Netai kekase kele eng somanet neo ko kisir Adam. Anga kisir Adam sigindenyo netai kitabutab Kalasunet. Ak kekonor kosutun nyekeum koek ak kwenutab kitabusiek chekikisir eng Tienwogikab Kalasunet 1 akoi 150. Ko agenge nebo sirik chebo tienwogik ak sautik ko Adam sigindenyo. Kitindoi Melchizedek nekikase kele ki tisindet nekinyonji Abraham akokochi Abraham kebebertab 10. Melchizedek ko agenge nekisir kitabutab Tienwogikab Kalasunet. Abraham sigindenyo nekimwong Jehova eng emetab otwognatet komutyi akolechi mande bikyuk kole kokur Jehova koboto Sara ko agenge nekisir. Musa ko agenge kora nekisir kitabutab Tienwogikab Kalasunet. Ongen Musa ole lakwet agenge nekikialda kokakometo kamet kwa emetab Misri. Koek inendet agenge nekisor lagokab Israel kong'ete otwognatet
akomut ko emet nikole Jehova amutok eng kong'atet koboryo Jehova Jordan koker bitonin koker nganaset ak kamang'unet nekakimut segeik kokisir Musa akobo atindiot nebo kalasunet ak katororet nebo Jehova. Kitindoi Daudi nekilaitoriat. Kisir akine Daudi eng oret ne inegei kitabutab Tienwogikab Kalasunet. Nikere ngesir Tienwogikab Kalasunet kemwoe ole kikiboisie ketubesiek, kikiboisie tienwogik, kikiboisie sukutit. Ko agenge nekisir ko laitoriat Daudi ak werinyi Solomon nekisir kitabutab Tienwogikab Kalasunet. Mi age nekekure Eman nekisir kora. Nginyor kebeberta age tugul nekikisir eng sirutikab Jehova ko kimi chi nekekure Eman. Kimi age nekekure Jejudun. Kwenutab Jedudan ko ki agenge kora nekisir eng kitabusiek chutok chebo tienwogik. Kitindoi Asap agenge kora nekisirindet. Ak kitindoi anyun werik somok chebo Kora. Ongen lagokab Kora che eng kasarta age tugul ko kiibek icheget eng kaptisisio ko kisir akichek tienwogik chebo kalasunet. Amache kesoman eng sirutik kimane Jeiso amu tokchinenyo neo eng somanetab tienwogikab kalasunet komwoe akobo boisiet nekiyai Kristo ako tos kikimit Jeiso akobo kanetisiet nebo tienwogikab kalasunet. Eng 24 eng kitabutab Luka 44 ak 45 komwoe kole akolechi ichek chu ng'alekchuk chekikamwoiwok kingotomi koboto kou ye kanyol kosulda ng'alek tugul kou ye kikisir eng ng'atutik chebo Musa ak eng mautik ak tienwogikab kalasunet akobo ane. Kamwochi Jeiso komie kolech ng'alechu ang'ololwok nguno ko ng'alek chekiishe kemwoiwok ak kesir eng mautik ak kikosulda ng'alechatak kimwa ak chekikimwa eng tienwogikab kalasunoik. Okase komie kole eng sobetab Kristo Jesu kosobe eng emoni ngisoman kitabutab 22 eng tienwogikab kalasunoik komwoe akobo Kristo Jesu. Ko inendet ko korosiot na agenge nekikon Jehova sikobit kosor biik kong'ete tengekwokikwa. Kitabutab Tienwogikab Kalasunet ko tauti kou ya kemwa. Mising ko Yahudik chekimi kapkoros ako kitindoi kamang'unet age tugul. Tuguk chekisir mautik ako tuguk chekisir Tienwogikab Kalasunet eng bichu 13 chekinyokosir ko kinekit kong'olole atindiot kong'ete Adam. Atindiot kong'ete Adam akoi Jeiso. Kong'ete Jeiso akoi kakesunetab ng'ony. Ikoikoech kanetisietab tienwogikab kalasunet sautik chetoretech amu mi biik chekikobun nyalilwogik, mi biik chekikobun yetunatosiek, mi biik chekikobun boiboiyet ako mi biik chekikobun ng'woninwek. Eng kwenutab tienwogichu kokoikoi mugulelwekyok eng tuguk chekinyoru eng betut. Ng'alek chemite tienwogikab kalasunet eng kasarta age tugul ko ng'alekab Jehova. Ko ngiwe mising iwe eng sirutik chotok komwoe akobo kit nemwoe Jehova eng oretab tiendo sikobit kokaikai mugulelwekyok akokonech kamang'unet eng kasarta nebo bandanyo kou ye kikaikai Jehova lagokab Israel kong'ete emet nebo otwoknotet akomut icheget kobun nyalilwogik kokabek amitwogik komami komi Jehova kokochin icheget kamang'unet. Ngobit mionwek akobek alake ko kikochi Jehova kimnotet kole tikoloo banda kibendi kou bandanyo akichek ko kikristianik kesobe eng emoni. Bandanyo kotokomi tikebendi eng banda ko eng kasarta age tugul tienwogikab kalasunet kokonech kakuyet nebo kakaikaet eng kasarta age tugul nebo sobenyo. Mi tuguk somoku eng kitabutab tienwogikab kalasunet ye kakekas komwoe Jeiso. Ng'olyot netai kokonu boiboiyet eng kasarta nebi ng'oyondit.
boiboiyet eng kasarta neui nekakobichit. Ko ngitien tiendokab kalasunet kokonin kamang'unet eng bichindo. Ng'olyot nebo oeng eng ng'wonindo. Eng kasarta age tugul komi kasarta nekakong'wanit banda. Lagokab Israel kokomong eng Misri kait kapkwembeyot kokait kaker bitonin komi oinet nebo araraita nebirir. Ko ngolen koker letol kokere Misrik ak askarik korwou Farao komeche kokes icheket. Ngolen kolanda komakolondoi kowokyo kokakoker kole kakebeku. Koleji Musa kilya memetech kebeku eng emoni kibo Misri nekichang amitwogik matinye kinyolildosi. Kolech Musa eng ng'wonindo neuni kamang'uneng'wong oker rani Misri che okere rayu komaokere besho. Ko iman kiborchi Jehova kole kiyat oinet awek ararata neyamat akomanda lagokab Israel kolanda bitonin. Ko ngobwone Misri kosubi icheket konam beek kowek oinet kai akomaluch kobar lagokab askarichu kai. Kitabutab Kalasunet kora kong'ololwech akobo sautik. Neng kasarta age tugul saet ko kit nebo kamanut eng sobet ak bandanyo nebo Christianatet. Eng kebeberta nebo Jumapili sokochi chi nemuche kototes. Ko eng tienwogikab Kalasunet komi kurgotik chechang kisoman eng kitabutab Nehemia 12:8, tienwogikab Kalasunet 18:1 ak kitabutab Kolosaik 3:16 ak Yakobo 5:13. Ko eng kasarta age tugul komwoe kole ne neng'ololi Jehova akobo achek. Ng'ololi Jehova eng oret nebo tienwogik sikobit kokaikai mugulelwekyok kenyoru kamang'unet. Tienwogik komi kalasunet nekelosu Jehova eng betusiekab sautik. Kokatuiyo bororiet tugul nebo kosik ak kayonik. Mising ko ki lagokab Israel kokaba hekalut ipkosa ketoune tienwogik. Nekergei akoi rani akichek kemite kanisa ketoune tienwogik. Tienwogik chekilosune Jehova ko chekonech kamang'unet sikobit koisto kabwatutikyok chebo wikit anan ko kabwatutikyok chekokitindoi. Eng kasarta nebo lagokab Israel ko eng sautik amu kitabut neb tienwogikab Kalasunet kekure Tahim nemwoe akobo kalasunet neiboru kole eng kitabut ni kong'olole akobo kalasunet kong'ete taunet akoi kakesunet. Kikiib kitabuni koek agenge eng kwenutab kitabusiek che eng kasarta age tugul ko ngomi igorta komi ng'alek chekeng'ololi. Mi ng'alek cheketesyin akeketyin eng sautik. Mi ng'alek cheketilechin biik omwa amu ngemwochi biik kowol biik eng kebeberta age. Eng kasarta kingobendi lagokab Israel anan kebendi eng kanaset ak hekalut kesoe, ko eng banda kebendi komi tienwogik cheketienoti. Ko eng kitabutab tienwogikab Kalasunet ko kiking'ololi eng igorwek, igorta nebo mesetab kiptayat, makatiat nemakinde mermerek eng betusiek chebo kalasunet ak katororet nebo Jehova eng betusiekab kesutik chetai eng lagokab Israel kakikes tuguk komi lekikisoitoi ak kekoitoi konunoik kekochin Jehova. Ko eng tienwogikab Kalasunet tugul kong'olole tienwogik chekitorori Kamuktaindet neyoindetab kipsengwet ak ng'weny. Mami kebeberta eng kitabutab tienwogikab Kalasunet neilosugei chito amu sautik. Sautik eng betusiek chebo ng'oyondit, betusiek chebo nyalilda, betusiek chebo boiboiyet ak betusiekab kalasunet. Sautik cheitorori Kamuktaindet akokochin kalyet mugulelwek chebo ichek tugul chekabwa kotab saet. Ko eng kingobendi lagokab Israel eng betutab Pasaka kokakokirchigei ko kimi tienwogik chekikitieni lagok, kitieni boisiek. Ngap korosut
kekoitoi ketise lagokab Israel, kekoitoi arwetab kejir. Ko kimi tienwogik kakoit chito koket arwetab kejir. Tab koite kalut, kokoito arwetab kejir, ko kimi tienwogik chekikitieni tisik ak tienwogik chekitieni koyonik. Ko en kwenutab tuguchu tugul ko en kasarta age tugul ko kikochin mugulelwek konyumnyumitu. Muguleldo nekanerech, muguleldo netindo orogenet, muguleldo nekakoil ak muguleldo nemakotindo kamang'unet. Kokochi kitabuni kamang'unet mugulelwekwak. Yakesu ko kamwa Jeiso en kitabutab Tienwogikab Kalasunet 22. Ngiweke kitabutab Mathayo 27 koitetab 44 kosulda ng'alechato chekikamwa Kristo. Ko nekikamwa kole ng'alechu kikisir en Tienwogikab Kalasunet kosuldoi en ane. Ko chi age tugul nekikasoman en lagokab Israel ko kikere kele Jehova komameto lagokyik ako mameto biikchik en kasarta age tugul nebo sobenywan. Ko kasom ale kotoretech Jehova en konetisiet age tugul nebo Tienwogikab Kalasunet sikeker kele ano leketeptoi ko koyonik ako ke kristianik. Amoche akochi kiboitinikab Jehova kot komi chi nemoche kotes ng'olyo en konetisienyon. Amoche amwa kongoi amu kainetech ile kitabutab Kalasunet ko chang sirik chekisire amu mising kekere kelen Daudi nekisire tugul amu kilen kitabutab Daudi. Ko ikere kora ile kang'alale akobo Kingereza kelen yani the feelings ole kikostoi amu mite betut nekerirtosi, mi betut nekikosegei, ami betut nekikose kotakiwach anan kotakilia, ko tugul kenyorchini yuto. Ikere ile kiker Jehova miendonyo kong'ete olimbo kap akot baba nenyonet netai Adam. Ak kekonech akoi rani kekere kele mami kiy yani ng'onyu netemene Jehova. Age tugul akot ngikose kolyon komi yuto. Ako tiendo ngitien ngairit ngitien ikose kokonin muguleldo kotulia. Akere kacham yani yuto kongele Psalms ko cham akere ale anoite ano kitabutab Saburini. Ko kongoi mising amu inetech. Kongoi mising Lilian. Kongoi Lilian. Kamoche amwochi kine Jehova kongoi amu en betusiekab Daudi ko kinyokorak Daudi ko ki laitoriat ako ki sirindet inendet nebo tienwogik ak kalewenoik ak sautik cheterchin kaum tugul chekimi Israel akesik. Ko ketinye kamang'unet achek chekemeng'isie en betusiechu amu kakiumwech sautik tugul chebo rirek, chebo kateiywet, chebo neregek ak kit age tugul. Ko ngap koui sobetab kristianik amu kitinye bunyot nekirindoech. Ko kesirwech Daudi koumwech tugul chebo kalasunet ak torornatet ak telunatet asikobit kiker atindiot nebo biikab Jehova ng'ony. Ngap komi betut age ngap ikonye ile ara akonyarchi Jehova ngap akose kanyitak neuyo akilen mi katamok. Lakini ikere kiwendi Daudi atya komwa komong konyakomong atulian muguleldo komung'ndo amu wasetab kei nemi muguleldab chito koboru kole nga tugul chemi Jeiso konyoru kalyet akonyoru chito neireto ang sobenyi. Ko ngap koit kikoimenit akotabruran kot komaikere mestowot inendet nekatemuti kelyekuk iteb ile kokawonu ngap iyo kotilan ko kaikai kot chematinye Jehova kitu gani. Lakini kongeimwa kabe ile Jehova nywagat kotib lakwano. Lakini ngomemwa kobulbulen muguleldo kamabar. Ko kachomwech kuboit en kitabutab Saburi komong asaker sobet tugul nebo kristianik ak iker ile kingomi ako kingwanit en Daudi ko kakobet lakwet ngomi ako kakolia ko kingoimenit ko kimatokokere tai. Lakini isubi inye chito neisomoni ikere ile ngomi Jehova ngorono ko siker ile kakotane mutai ngoityo chonion ngoityo
Komagere Jehova kouye kiu Daudi, lakini kingip komi tai yun kong'ong'okis konyek chekakimo ikere chito neibune nyalili, lakini kokere chito nesomani kole akot ing Job akine kokimenit kot komagere tai ak nebo tun kotok terunetet ak kaberuretab Jehova. Kosikokonin boroindo inai ile ngap komi boiboi kotom koit nyalilda, betusiekab nyalilda ak yakakobata nyalilda nyeno Jehova betusiek chuto tugul. Tos kiyote kityo Jehova akilosu en betusiekab boiboiyet anan kimuchi kilosu Jehova akot en betusiekab ng'wonindo amu tai yun kotom mutai koeche konet age amu kangichut atebwoni koimenit kongebit bitonin kalapkeit amu kalapkei kamaui asista lakini inyendet nekakechut mesundeito nekatujin menindo ko kongoi. Kongoi missing. Atache kanetutiet nebo nerube. Bas, karibuni chamanikab Jehova asikobit ketestai kora kanetisiet. Ameche awek kongoi amu introduction nebo kebeberta nebo tai nekakomwawech komie akobo ng'oliotab tienwogikab Kalasunet. Kebendi kechute ketesetai kebendi orit ko kemeche kenai kele ka betutab rani missing komwoe akobo taunet ole kitaundagei kitabunet tienwogikab Kalasunet asikobit kibendi tai kinetigei eng kotugul akoi ketar kwataini kokakenai tokyinetabgei nebo kitabut nekikure tienwogikab Kalasunet. Eng yu komwoe betutab Jumatatu kolen otuye ak tienik. Kimeche ketuye as ak tienik nguno asikiro kele kingong'ololdos tienichu ko tos ne cheking'ololi ako tos kitokyingei ne. Kamwawech lesson kole laitoriat Daudi ko kitok inendet eng kebeberwek chechang eng kitabuni tienwogikab Kalasunet anan eng tienwogik. Kale amu ki inendet ko ki chito nekisany nekitieme koum ako organisen tienwogik eng kebeberwek cheterchin ak kichome tiendo. Kale kikure tienindet nemie eng bororietab Israel. Ngisoman eng kitabutab Samuel nebo 2:23-1 komwoe kole tienindet nemie nebo Israel nebo tienwogikab Kalasunet notok kong'olole akobo boiyot anan laitoriat Daudi. Ngisoman kora eng kitabutab arorutiet nelel kenyoru kora ng'alek eng kebeberwek cheterotin eng arorutiet nelel nebo bukuit nemwoe kotokyingei kit neking'alal Daudi eng tienwogikab Kalasunet. Ngisoman angot eng kitabutab boisionik 4:25 komwoe kolen kimwa Daudi eng kutinyi eng tiendonyi. So ikere ile kibois tienwogik chep Daudi kong'etegei atkinye arorutiet neos akonyone kora kobois eng arorutiet nelel konetech tuguk cheechen chebune kimugulmet kemite kuretab asista. Atebet nekimitei anan ng'woninwek chekimitei eng kasarta nekikitiene tienwogichu ko bijinwek kora chekibunei eng kasarta neuni. Ne ngot ko kiboisie atkinye kong'ololchin Jehova akokurei keboisie akot akichek kora tienwogichu kekure Jehova akeng'ololchini amu kibune tiemutik cheu chekibunei ichek eng betusiek chekibo tai. Lakini eng yu ra kekere missing akobo tienik. Kamwowech Pastor Nyalilei eng kebeberta nebo tai akobo ichek chekisir kitabuni tienwogikab Kalasunet. Kenyoru asinyu tienik chotok chang chekiib kebeber kotungan tienwogik chekikinde kitabunitak bo Saburi. Kamwowech kole mitei tienik chekicham koboisie eng kekalot eng chotok ko ki missing ko ki tisik. Ko kale kitungan tienwogik akichek chekibois kot kesir eng kitabunitak bo Saburi. Ngisoman eng tienwogikab Kalasunet anan tienwogikab Kalasunet 50 ak tienwogikab Kalasunet 73 akoi 83 ko kisir inendet nekikikure Asaf. Saburi 42 ak Saburi 44 akoi 47 atiwe 49 ak iwe 88 atiwe 85 ak iwe 88 ak 7 ak
ak sisit ko nakamwoe pasta kole kiib kebeber akichek werikab kora kosir tienwogichu ko kikomposen akichek anan kitungan tienwogichu werikab kora. Saburi 88 ko kitien kora chi nekekure Aman ak 89 ko bunchi Ethan. Kinyoru kora Solomon ak Moses ko kisir kebeberwek alak chechang kora eng oritinitok bo kitabutab Tienwogikab Kalasunet. Nito ni ikere ile kakachang tienik chekiib kebeber eng kitabutab Tienwogikab Kalasunet. Nakamwa Pastor Chemagar kole kiyum Daudi tienwogichu tugul akondaiwech kobwau asikobit kinetegei ak keker kele kaka eng ortinwek cheu chutok kemuch keng'ololji Jehova. Kakimwa kele Tienwogikab Kalasunet ko sautik. Tienwogikab Kalasunet ko kalasunoik. Tienwogikab Kalasunet ko konech baornatet nebo tuguk chekikiyai Jehova kwachi biik. Eng yu kekerei kokakichikil kebe orit ko kitabutab Saburi 77 koitini ko agenge. Kekere kito nemwoe tienindoni agenge nekale arirchini kamuktaindet eng kutinyu sikoipchoi. Ngikas ng'alalana ko chito nebunei nyalilda ako keborun ole kiit nyalildang'ung. Kale arirchini kamuktaindet eng kutinyu. Ane mwenyewe binafsi ang'ololchini Jehova. Natak kimwa kele ng'oliotab Tienwogikab Kalasunet ko saet. Yeng'ololdosi ak Jehova kimni neimwochini kaimutikuk ak nyalilwogikuk ak tuguk cheibunei tiemutik cheibune nguretab asista. Kale arirchini kamuktaindet eng kutinyu asikoipchoi asoe ala asobit koipchoi Jehova. Eng tai kotikinetige kora mising akobo ortinwek cheu chutochu. Ngiwe eng Tienwogikab Kalasunet 89 kaitini ko agenge. Komwa nito kole abortoi eng kutinyu imandang'ung. Tienindet neibortoi imandab Jehova eng kutit. Eng oret age ngomwa kole eng kutit ko kale eng tiendo. Yetieni eng kutit kobortoi imandab Jehova. Yekamwa kole eng kutinyu arirchini ko kamwa kole soe Jehova asikobit koistochi nyalilda nebune eng kwenunyi. Iborwech atindonik chebo anan nyalilwogik anan sobet nebo tienik ole kibunei ko biik akot akichek. Nga kitiendos Tienwogikab Kalasunoik ko kibune kora nyalilwogik eng kureretab asista. Ako king'any nyalilwogikwak ak kaimutikwak kong'ong'chi Jehova. Ako kikoshi Jehova kaimutikwak ak nyalilwogikwak ako kikochi katerterisiet. Eng notok ko yekimite akichek kinetigei kitabut nebo Tienwogikab Kalasunet kekere tuguk chekibun tienik ityo kekere akichek kele tos kibune tuguk cheu chekibune tienichu. Kale Tienwogikab Kalasunet ko kitabut nekindochi tabrimet netilil kesirei. Kale kitabut ne chang tuguk chekekerei chekikochi kiboitinikab Jehova kikere ile kikochi komeyo mugulel. Lakini nga kitieme shetani kwai komeyo mugulel ko kingokur Jehova ko kikochi kimnotet. Kiimuch kotiem shetani ichek eng ortinwek cheterchin. Lakini maimuch shetani koterter eng tiemutik chekikochi kiboitinikab Jehova eng oretab tienwogik. Lakini eng kutit nekikasyi Jehova ichek rirekwak ko kiimuch koek katerterik. Ameche iro 88 kaiteni kweeng eng kitabutab Saburi nitok kaiteni kweeng ak somok. Komwoe kolen amu nyitat nyalilwogik sobondanyu amu kakorekta sobondanyu meet. Ngilen iker eng yotok ikere ile chito nelen kakorekta sobondanyu meet ko kakobet kamang'unet. Chito kakoker kole makomite kit netokomuchi kwai. Lakini kikur Jehova eng oretab tiendo.
ing nito kokone jakicheke nekele kale rirek chekimite at kinyei eng senjere nikinye kibo tai nikibo 21 kale kokergei nemite nguno sai senjere 21 kale kokergei ak rirek chekimite eng kenyisiek 3,000 chekikosirto. Eng notok koboru kole tuguk chekibune ra ak chekibune kiboitinik chekibo tai kokergei. Kone kitabune Tienwogikab Kalasunet keker Jehova kenai kele mi biik chekibun uinwek ak yekibune uinwek kenai kele makechegei. Yekisome Tienwogikab Kalasunet kokonech baornatet neiborwech tienik uinwek chekibunchinik ak kokonech baornatoshek ole kiimuch kesorundo ichek eng kaimutik kwak ak nyalilwogik kwak chekitindoi. Kale konech kiro miendab Jehova kitabuneb Tienwogikab Kalasunet. Konech kamang'unet kitabuneb Kalasunet. Kale kitabuneb Kalasunet kale ko matiem kouny kit ngokimi nyalilda kokimwa nyalilda kou nyalilda eng kainenyi. Ngokimi boiboiyet komwoe boiboiyet kou leu boiboiyet. Ngot komitei tuguk tengek nekimite ngurit komwoe tengekto kou ole kibitunda ak katerterisiet eng tengek nekabit eng kimnatet nebo Jehova. Ko eng notok chamanikab Jehova kekere kitabuni kele inetech akobo tiemutik chekibunchinik. Ngiro eng kasarta nekimite nguno ketindoi tienik akoto irani kora. Kia kaimutik chebune tienik chemitei eng kasarta nebo sai. Kikotienso biik kora ibkobit tienwogik che makotiendo nekilosune Jehova. Ne ngiro eng yu kekere tienwogik cheking'ololjin Jehova eng imanit. Kaimutik chekibune eng imanit ko king'ololjin Jehova komeche kocheng tilyanditab icheket ak Jehova. Makiro eng tienichu kikisir eng yu komami nekiimuch kobartagei kokochigei torornatet, lakini kikochi torornatet Jehova eng oretab tienwogik kwak. Tienik chemite eng kasari konyolu akichek kosub ortinwek cheu chut amu tieme shetani koborye tienik eng ortinwek cheterchin. Tos kitiendosi kemwoitoi imandab Jehova ku kikimwaita Daudi nekale tienindet nemie nebo Israel nekitien Tienwogikab Kalasunet. Ko tos kitieni Kalasunet, tos king'ololjini Jehova eng sauti eng oretab tiendo eng imanit anan tos kicheng'e kalosunenyo nebo achek ko kitienik. Tieme shetani koborye tienik eng ortinwek cheterchin. Lakini ngondouye Jehova asikobit kimuch kiterter kilosu Jehova nekata achek ak kilosu Jehova eng imanit ak eng tamirmiriet. Ameche akochi netesei anan ko netebei asikobit ketestai. Ameche atesin ramarwalein eng kebeberatak kemwa akobo tienik komi kiy nekatesyi kole matieni tienindet age tugul eng kalosunet komami tamirmiriet netilil. Neiboru kele anga tienwogik tugul koma kabwatetab chi. Tab kekose komwoe chito kole kokiborwo tiendo. Ko ng'o notok keborun kot ko matamirmirietab Jehova. Amu melen isiborun tamirmiriet age neter silosu Jehova. Ko eng kebeberta age tugul nginyoru tienik chemelosu Jehova. Ko eng kasarta age tugul koarwotite, kokiborwo, konyo chi nekobun soet kou malaikayat akong'ololwo akolecho tien kuni. Kocham ikose tienik chechang komwoe kole iye koking'ololwo, ng'o nekong'ololwo kale konyo kong'alal inat akomwoiwo ng'al. Ko eng tienik chechang chekibo Tienwogikab Kalasunet ko kimi tamirmirietab Jehova. Meche keribegei kele tiendo no itieni no ilosu kamuktoindet eng kanisa kotos koisome ng'o? Kotos koisome chito age sinyiburuch ak buruket nebo atebet nebo chitondit iutie Jehova
Amu eng kasarta age tugul ikere kobitu kalasunetab chito kole ingele tieni kwane ane nekiotou manyo kolaskei biik chu alak chu kokisome kele kaminginetabkei nebo tiendo ko ngekochi Jehova torornatet amu tamirmirietab Jehova kotindoi mutyonet ak koborwech tienwogik chekilosu Jehova maachek. Kongoi. Amen. Ba sameja tajile liam kotestai ing yoto. Kongoi kemwa tiendo pasta abwat amu ngabing'et karon kokanyi muguleldang'ung tiendo nemakoisis ikose tienoto komong ingiunigei eng bathroom itienoti, ingimite ikwerie karit itienoti, akot tiendo neikose yani ngap koit ilong'u nekaek saet ko igere ile kenda Jehova kobun tamirmirienyi konde tiendo konyi muguleldang'ung. Ako ngap sait age kokakengi ko tiendo ne saet ne baadaye ko ngiker let ile kakawalun saet nekabo kito nekaakse mara ko neng'ung'et anan kobo chito nenekitenen anan chito neingen anan ko chito age akot nemengen lakini kakikonin itonone eng saet. Ko kebendi kwaeng kasi kora ketesetai notok kang'alale Arap Maru ketesetai akobo tiendo nebo kotugul. Ameche kesoman Saburi 33 koitet 1 akoi 3 ak kesoman Saburi 109 koitet 6 akoi 15. Kimuchi kikwa amu sait nekakwo lakini eng kitabushek chotok aeng koborwech tiendo nemitei eng Saburi 33 anan ko nebo Saburi 109. Koameche asoman agenge nebo 33 koitet 1 akoi 3 kolen oboiboitu eng Jehova okwek cheu obo imanda. Nyoljin kalasunet chebo iman. Owekchi Jehova kongoi eng ketubet otienji kalasunoik eng kibugandet netinye inoik 10. Otienji tiendo nelel obut komie sikokasak tiendo. Abwoti ale kitindoi Daudi kibugandet nekitindoi ale tindoi inoik 10. Ongaker koo kabisa kimakoming'in kiyoto. Ko ngebe Saburi 109 kenyoru tiendo age nekaterit. Tiendo nekakimwa netai ikere ile mitei kalasunet, boiboiyet. Ngele mi kalasunet ibwoti ile boiboiyet neo mising nekabit. Atyo anyun ko ne age nekatestai eng 109 koitet 6 akoi 15 kolen inde chito neya kobo inendet ak ngotonone bunyot eunyi nebo tai. Ngonamak inendet tengekto nekirwokyin ak ngowalak saenyi koek tengekto. Ngong'ering'itu betushiekchik ak ngonam agenge boisienyi ngoek lagokchik makotinye kwanda ak ngoek mosok osiondenyi. Ngobet ngombendat lagokchik kosomsoti ak ngocheng'ate amitwogik ong'atet. Ngorebe yokinde tuguk tugul chetinye ak ngolul toek boisienyi. Amatkobit chi nerire inendet, amatkobit nerire lagokchik chemakotinye kwanda. Ngokeskei iotenyi ak ngobukok kainenyi eng ibinda neisubi. Ngobwatak tengektab
kwanisiekchik eng Jehova amat kibukto tengektab kamet. Ingotebe taitab Jehova tugul sikobit koisto kabwatenywa eng ng'ony. Ekas akot asomani kimaswek tuwai ko nebo aeng nabo Saburit 109 ikose kokang'wanit akot ikose ile kalya chichi nekakisas ipkele ngobuk kainenyi kotko mait ibinda. Ingowasak lagokchik kotko matinye amitwogik cheng'ate amitwogik ong'atet. Ingoek chepyosenyi akine kanyalil kot orenyi tugul lakini mwisho kokait kap Jehova. Kale sikonai Jehova ako makibwoti eng ng'ony amu ngot achek kabisa ngisase chito imache kokurre neimeche ityech ile kotko matokotok eng ng'ung'unyek ko kararan Jehova amu kakikisirwech tiendo nebo kotugul. Aiborwech eng yu tiendo nebo eng yuto ko tiendo nekilasune Jehova. Kale tiendo nekilasu Jehova kotugul amu inendet kotinye kamang'unet, inendet ko ngiwe kotini ko the judge, inendet nekonu amri tugul. Akemwochin kongoi nebo aeng kemwochi kongoi Jehova amu abwoti ale kitindoi kongoi angot ngap sait age komeker ile kami Jehova yu kang'wanekitu lakini koitun ndekuskong ile ilechini Jehova amache amwa kongoi amu kimaker lakini kiyoiwo chemiachen. Kiitonon biik alak chekimaker akot ale kakiyanum ko kimi oranatak asikobit kosulda makeng'ung. Akorani kikeitu yekikeitu yu ikere ile kakonech kakaikaet akokonech kebuskong akilosu Jehova. Nebo somok kokonech akot eng ng'wonindo. Angot eng ng'wonindo nemakimuchi kele ikokse mutai tos koimen ra nengangibwat betut age ilechinigen tamaech amu ngilen ibwat tuguk chemite mutai ko koromen. Ngo kapkasi, ngomi kotini, ngomite chito neyochin neibwoti ile nyone kurgeng'ung koecham itindoi akot siling neikochini ko ne? Ko ng'wanen tuguk cheng'wanen ikas kele kakolya kakosirto chito ko memache ing'et akot amu memache amu nging'et kobwat kabwatutik ng'alechoto. Ko akot ng'wonindo cheu chotok ko kikisir eng kitabutab Saburit asikobit koborwech ole kimondoitoi. Kakonech kora kole Jeiso ko nekinyo eng kitabutab Saburit. Ko ngakitom kesich Jeiso ko kiibor kitabutab Saburit koek Jeiso ne noto nenyone ne laitoriat neimuchi kokonech nekikere angot eng lagokab Israel komandae biik, komandae ng'ong'atet neng'wan asista akot ngebendi Kenya kobune ndegeit barak kole akiro Egypt. Ikere ile yutoki orani tugul ko ki soet ne ngimi soet ikere ng'ony ile ango jangwani emet ko ng'wan asista bet kabisa. Ako anyun kemboi ko kaitit ngiwe akot eng kimaswek abwoti akot ngiwe Turkana anan iwe olatugul ole mitei asista ko ng'wan asista bet nekwerin ikas maat. Ko kemboi kokwerin koristo ko Jehova ko kimukta tugul eng yoto ko kikere lagokab Israel. Kitabutab Saburit ko kikakon atindiotab lagokab Israel ole kibetita. Ko amune sikokochi koker let amu ngeker let keker ole kamang'undoitoe Jehova komutwech. Akot acheket ketindoi ilechinigei ngap ilechinigei kisiaitu yekiaitu tos kianyon kimnatenyo, tos kiabunu kebebaikab chi age, lakini ko ngilen iker komi tuguk alak kabisa cheikere ile mamite chito age kobate Jehova nekikonech kasuldaet ak aitu eng kibotononi. Kora kiwang'u betutab kenyini nebo kenyitab nito bo 23 kemeche kelande 24 ko tos ne nekiayai mising anan ne nekokiyai inye neteibusi nekoimuch iyai
kobate ngebus kong ak ikere Jehova tugul nekokonech kamuktaet. Ko nguno eng yu kitabutab Saburi ko kiboisie tuguk cheu kakilen, yani mitei ku nguno en amache asom biikab kutit mising ngele parallelism ko kakiboisie ng'oliot nguno ne kiptubotoi ak nemie. Kasikomwa eng kitabutab Saburi 103 kaitet agenge ko en amache asoman yotok kolen kaitet agenge kolen ilosu Jehova sobondanyu ak ngolos kainenyi netilil tugul chemi orinyu. Ko igere ile ing yu yani imuchi kobor kimasi ak kimasi ngot kotilil komi neya koboru inai ile kimasta ngoro ak kimasta ng'o. Atyo kobor ngele pichait nekakichoran amu ngisoman igere pichait kangemwa kele kibukandet konyone pichait ing meting'ung pichait. Ko kaboisie kora Saburi asikobit iker akonde ing yotok, yani sinai kamuketab Jehova amu mwoe eng yo Saburi 17 kaitet 8 komwoe kolen Jehova nemuchi iung'egei, neburerenyi ibwat ngoroboni iwendi sasurwet iung'egei ko Jehova ne sasurwet anan ko koita neiung'egei anan kebebaik ngibwate lagok ngokiet kotuche lagokchi akot ndakirobon netya komarobonjin maibe beek lagokchi. Koung'ene Jehova kebebaikchi. Kokonin noto igere ile kakonech sikobit iker eng yu akot ng'alek chekakisir koborwech kora akobo Jehova ak mieindanyi. Ko eng yotok komito akot ng'oliot nekaboisie eng yu nebo mwisho kokile kale nakilen Sela Saburi 61 kaitet 4 ko abwoti ale meche sitaketesetai kele amune sikekakiboisie ng'oliondonoto kele Sela. Sela ko ng'o? Kingot olekinye asomani ale Sela amu kikimite sukul ak lakwet ak ale kikisir kaineng'ung yu Sela manget ale simeche sineta kele ne ng'oliondoni komeche atach mwalimuinik alak kotesyi ing yotok akotesetai yotok. Mane tos kotinye ng'olyo kotesyi. Kameche atesin Lilian ng'oliot no kilen Sela kokure Ingereza interlude. Interlude kuya katityeni sisis. Isis korok sikochut orit ng'alek. So ngeng'olole kelen Sela komelen ka Sela kainet. Ka Sela kamung'et. Kaityen simuny. Kuyo kelugui ki korok sibwat komie ile une. Amu nginyoru lakangimwa 103 komi ng'oliono kekure parallelism. Ko eng kitabutab Tienwogikab Kalasunet ko ng'olole ng'alek chekaba kibagenge. Kale losu Jehova muguleldanyu. Amu kale iberur Jehova sobondanyu ak tugul chemite oritinyu. Ko kuyo katesak amu kale ngomwa kole sobondanyu ak kiy age tugul nemite oritinyi ko kaba kibagenge. Yani kanyikun kabisa ile ano letokomi eng muguleldo letomo komwa Kalasunet. Ngomwa kolen losu Jehova eng muguleldonyu kobo kokure sirutikab Jehova parallelism, yani kecheng lokong'ete ng'alechu. Ano lokong'ete? Kang'ete muguleldo. Kotos muguleldo ngoro? Orit. Le orit mising. Neboru kele ngai orit mising koticheng'e ano le momong'une. Ko ngomwae nguno kale kong'olole kole oritab muguleldo stabit yoto koek Sela. Koek Sela kekochi ile ngamwa tugul. Ano lokong'et. Ikochi boroindo kotamen miryetab Jehova kotokoweny kele ano letomo kemwa. Ko sisek chobo Sela kokakilech sis korok kitikin kakoit muguleldo angot sautik chotab Isa ko melinik loklokoni ng'alek.
ingololi kotikas korok ile kakas kamuktoindet tos kausil Kibabutab kot ko sise ja kekure sela kesis korok ikochi Kiptayat ile ne amu ngiwendi olut kokoistogei nekamitei simwa ng'oliot age. Kongoi. Kongoi mising. Abwoti ale akochi mwalimu nerubei nebo kosomok kasi asikotesetai yoto. Kongoi Lilian eng kanetisiet nekainetech. Kibendi kora kebeberta nebo kosomok kasi. Kibendi kebeberta nebo kosomok kasi. Kokameche asikobit kong'ololwech chito agenge eng kwenunyo eng kitabutab Saburi 110 kaitenik ko agenge. Uyo kiakase Pastor Sami Jamagar kong'olole yoto betut age. Tetei kero. Eng yu keng'olole kosomok kasi sautik cheindochin Dawidet netilil. Kitabu nebo Saburi kuikakemwa ko sautik. Kale sautitab Jehova nekatuiyo ak sautitab biik kopuruchkei tugul kibagenge eng kalasunoik ak walunoik. Ngiro komasta age kekere kuyo ng'ololi Jehova kong'ololwech. Kekere komasta age kekere kiboitinikab Jehova kong'ololchin Jehova kosome samutik. Kokakiker two way. Ng'alek chebwone olinyo ak chebendi kotokostoi kobendi olimi Jehova. Koburuchkei tugul eng yu kibagenge kokon kalasunet neo nekikwong'e eng ichek cheindochin Dawidet netilil ak cheilosu ng'amanet. Kale kitabuni ebin Tienwogikab Kalasunet. Kale koborwech tienindet anan tienik komwoe Jehova anan kotambuani Jehova ko Jehova nenywa. Itambuani Jehova ko Kiptayat. Itambuani Jehova ko laitoriat. Ngiro eng kutitab tienwogichu tugul kong'ololdos kisoman ikose komwoe. Ameche iro Saburi. Kitabutab Saburi 5 kaitenik 2. Ngitaune akot agenge kaitit agenge. Kolepchi ng'alekchu ke Jehova ruchi kabwatutikchu. Netai eng yo kong'ololchi Jehova. Ketambuan kole ng'o nekeng'ololdosi tuwai. Mang'ololdos ak chito. Katarektan ng'alalenyi kotokyi Jehova kolenji Jehova epchi ng'alekchuk ya ng'ololi. Yeityo komwochi ngoiten kole kas yatwegu arire. Yemite ngelelda kokamwochi Jehova kolenji kas yatwegu arire. Laitoriandenyu ako kamuktaindenyu amu inye ne asoe. Ketambuan Jehova ko laitoriandenyi. Ketambuan Jehova ko kamuktaindenyi. Kale amu mami ake olamwechini. Mami olda chito age nawechini. Inyendet ne asoe. Kaswa sautikyuk, kaswa rirekyuk. Yekisoe kotugul amu nito ko saet eng tienwogik kinetikei tieno kitabuni. Kinetikei sautik chekisa kiboitinikab Jehova eng tiendo. Yekisoe keng'ololdosi kitambuani Jehova ko ng'o. Tos keng'ololi ingele kikebeb keyai sautik kityo kele kalaisen legalism. Kele manyolu keamis amakisa. Karabu kityo ng'ongele kityo kainetab Jehova keamis. Mutai kou notok kwe kityo kisoe ing'ologo kole kityo kesa kityo ng'ongele ketar sautik. Mamitei sautik chebo orititab chemang'une oritab sobondo cheng'ololchin Jehova ng'iman koun kito nekemeche nekamakat kwai Jehova eng kaberuretab amitwogik. Yekimeche kebe keruiyo kele rocho ngebe osa chito nesoe raka kesa keruiyo. Kokakeng'ololse kambogo chechang keroreso kemwa atindonik karabu ng'ep kele sautik kerong'chigei kityo kele tiang haraka ako chito nesoe kokile akot keokchingei sautik kele ngosano ngolano macha kokasa amut ngosano karabu ngipkosoe chito nekakikochi kanerene kole kwasa akla. Kero so kokobetun kabisa ile tuko sautik chekikure Jehova
kitorori ngalaljini laitorian nyo ako kitindoi kaimutik ak kalasunoik chekimeche kemwa koek baornatet nebo iman eng taitab konyo nebo family nenyo ak yekisoe eng taitab kemite kanisa kemi ola tugul akot ak biik chemengen Jeiso kotos kisoe kotok baornatet nebo iman nekibortoi imandab Jehova eng sautik. Inete kitabut nesie kisomani kenai kele kaka akot akichek ketinye kebeberta nga maimuch kesir ngalalet nyo nebo sautik kyok eng kitabutab eng bukoit ketindoi kebeber neyoe sautik kyok akot yekimitei eng senchari nekimi nguno. Yekimite eng kwenutab biik kotos sautik kyok kowale chito koker Jehova nebo iman anan wale kele Pakwang'ut Nyasaye nakasara moro. Kasa chito na ukirikira ngo. Ne agama manda ko ng'emojogutap ko. Pero amu nyitat kalasunoik chekelosugei. Nyitat kalasunoik chekemachi iborwech lugait neiboisie neanyiny nebo sautik. Masomet nebo iman neisoe Jehova eng kaming'inetab kei kou kito neichome kwai. So ko kale eng yu, kale itambwani tieniju kitienso eng yu, Jehova ko Jehova nebo iman, ko kiptaiyandenwa, ko laitoriandenwa, ko kamuktaindenwa. Yeityo komwoe eng yu kole kaswo sautik. Kekas ng'olyo nekamwa kale kaswo. Yeityo komwa kora kole wolwo. Yeityo komwa kole sarwo. Chichi kokebutyi ng'ony kabisa. Kale lesson ni kobortoi chito nemitei eng sautik nesoe Jehova eng iman. Nekebutyi kelekab Jehova kole maaki. Kaswo sautik chuk, asoe le iwolwo sautik chuk, ak asoe le isorwo eng nyalildanyo ak eng tengekwogik chuk. Une sautik ole kesoitoi eng kotugul. Tos yekisoe kitorori Jehova ak keyoe baornatet nekikweny sobonwekyok. Tos yekisoe kerirchini Jehova kelechini kokaswech sautikyok eng iman ako tos keri kele kakokas. Amu kotugul kochang sautik cheketieni ak keketyinigei ak keketyinigei ak keketyinigei kobor eng oret age saa zingine kele kitinye saket kele mayai Jehova samutik kikikesom. Kebendi ipkeyai tiendo, ipkeyai sautik koek tiendo, ipkeketyi ak keketyi kotko tos isir kitabut asikebendi kesomani kitabut nengap ikere kosomani kanisosiek alake. Sautik chemawalaksei chemabunu oritab muguleldo lakini kikesir komi kitabut siketieni nitok kila ketieni nitok kila ketieni koshek tugul. Lakini tos ne neisome eng oritab muguleldo ng'ung eng imanit nekanyonjin asikobit ikur Jehova. Kitabutab Romanik 8 koitini ko 26. Romanik 8 koitini 26 nyaro. Komwoe ng'olyo neuni. Kale ak toreti kounotok akine tamirmiriet nyalulnatenyo amu makingen kesaa kou yenyolu ako soiwech tamirmiriet inendet eng digenoik chemakimuchi kemwa. Kakamwa pasta Nyalilei kole soik anan tienik ngotko makitiense anan ngotko makiyai kiy age tugul kondoiwech tamirmirietab Jehova kobuch tienwogikyok, kobuch kalasunoikyok, kobuch samutikyok chekele kisome amu mendochin tamirmirietab Jehova samutik chotok. Yekinyoru kandoiset nebo tamirmirietab Jehova koboisien ne tamirmiriet nitok keng'ololji Jehova ak kitambwan Jehova ko inendet ne kamuktaindenyo. Jehova ne kiyai kipsengwetisiek ak ing'ony. Jehova ne sarunindet nekisorwech. Jehova ne inendet kale kitabut nebo Zaburi kale kong'olole kalewenoik ako ng'olole tuguk cheu ya lugait nengap kobortun cheu kaung'okis lakini maung'okis. Yani kakonin mising ikuye mising orit akobo kito nemoche Jehova amu kale ngotkomwa kole
kale ike babaik ole kimwaji ole kiungege ko melen kale ka bapchet Jehova lakini kebor kito ne ka bapchet iunye lagok kab lagok ab arek ngokien nyi ko bor Jehova akine kounye kounoto kotos yeng'ololjini Jehova eng oretab sautik igere man kounyin kou iwenye ngokiet arekyik eng chepsireret tos inye Jehova akoribe eng shetani yeng'ololjini inendet nyolunot kondoiwet aminu netilil yeng'ololjini Jehova asikobit keng'ololji Jehova kingen ng'o nekeng'ololjini ko haba ako kwanda kaso kale kitabuni takiesa ene bin tinogo Romanik 8 kale tamimine netilil komuch kosoiwech tuguk alak chemakimuchi kemwa ngot ko mami tamirine netilil oritin nyo kemwaita ano tukyoto ngot ko mami tamirine netilil kebetane taitab Jehova keng'ololji eng oretab kalasunet ak eng oretab somet nekisome eng nyolilwokik kobune kale kimwa Jeiso akot akine eng yu eng kitabutab Luka 20:42-43 komwoe Jeiso akobo kito nekiyai Daudi eng kitabutab eng Tienwogikab Kalasunet tuguk chekikisir eng kitabunata ameche komwoe Pastor Same Chamaker eng Tienwogikab Kalasunet 111 kale nasoman yuto komatanama komie aelewan so mwawe akondo ng'olyo neuwo konu katerterisio mwaweche Pastor Okele boko lain katamane. oi aite agenge Ukale atam. Akilenji Jehova kiptaiyandenyu. Tebeun yu nebo tai. Ako ayai bunu kukwek ngecheretab kelyekuk. Ngotasoman kidogo. Ako yakta Jehova siarit nebo kimnoteng'ung eng Sion. Pawinye eng kwenutab bunikuk. Chamdogei biikuk eng betutab kimnoteng'ung. Eng kororindab tililindo yekayach. Itinye rotwet, itinye rewotab ming'inoteng'ung. Ako yashoi kamuktendet Jehova amawalaksei kole itisindet koigeny kou kit nekiu Melkisedek. Tieni ko amache sitang'alale eng kwang'wan kasi ale kitabutab Saburi ko kakimwowe komwa pasta kole kikitoi kesir kong'ete Adam akekep ako Jeiso ko u banda nekang'etyo biik kong'ete Eden akoi tun Eden nebo kipsengwet ako chito age tugul newendi kotienoti kolosu Jehova eng rutoito yetesetai luget neo ko ngap ibun tulondok ibichorchigei atebosiek kole kosoi ibibun ole mitei ng'oyondit eng atebwetab raret ko ngiwendi tienoti tiendo akuya kakamwa Lilian ko ngap kotinyin tuguk chetesetai ngap itieni konamin katamok amu kait ole imen akikase sui komi age nekanyone eng let komi age neindoi ko ngap ko manachi koitu age atebwonotok ko koil asista konyo barak kolapkeit atebwet komanyor shida ne lakini koitu age kotoko karon mising anan koitu koe koskoling kotuyo konyek chebo sui kowendi tele no bas kiateny rani ngong'etu ko no bati ko ka itechi tugul atebwonotok eng saishek cheterchin ngap koit meet aya ngap kerieb lakwet ngarit ngap kong'et age kotunis kobaibait no kotunis age komakisikis kosonen kotunis age kome chepyoset kotomo kesikis kounotok ko chitugul nebune yu kobune eng betusiek tofauti nebo aeng ngap bun laitoriat anan kobune bononi anan kobune mokornoni chitugul koter tiendo nyi kobune uto 110 yu kong'olole Daudi kobaregei amu ngiger kora eng bukuit amache amwa kityo eng nwokindo amu ngang'alal kuni kotokonyo konyumnyumwa kebeberta nenyu osinyatile yoto saishek chekoib eng yu amu koiker kele kitabushek 5 kong'ete Saburi 1 akoi 41 kong'olole mising luget eng kwenutab Daudi ak Saul
en betusiek choto ko kewonoti Daudi yikakiya konam iywek Saul konoti kole kamach sikoereben ak ng'echeret ng'etaini kosiratas choto Daudi komi timit ko kong'ete 42 akoi 72 ko kakowek as Daudi konyo koek laitoriat as kong'ete 73 akoi 89 ko en betusiek kikoromit laitoriatab Asuria en betusiekab nokilen century 8th century BC ko mising kine ng'etikab Asaf ak chebo Kora chekisire chutok mising ay kong'ete 90 akoi 106 ko ng'alale betusiek chekibo Jerusalem ko kakokuber Jerusalem kesir chotok ko kalasunet en Jehova ak rirek ko nebo let keker kong'ete 107 akoi 150 ko ni ko betusiek yekakowek Israel en lulenotet yekinyo kosir akot Ezra ak Nehemia ko ngilen iker ing yutas ko ngisoman nguno kitabuni kobo utok ko ng'alale kowek silet kora en betusiek chekibo Daudi amu kikiteshi tienwogik chekibo Daudi ak keteshi chekinye kesirei ko kakewek ing olin ko kakobor kole kingomi olin ko kyakele ang Jehova nekikole mabetei keswotab Daudi ko kawano lakini kang'yakeba lulenotet kewek ko kawek Jehova nekabaunis nyokoboisie Jeiso ng'olyondonito akabwoti akot achek kora kotinyech amune amu ngap komi betusiek cheitononi en bororiet dikile ngokemi Amerika ngokemi England ngokemi Kenya imwoitoe imanda lakini mi biik chakon kwakilewenin kokeku MCA anan kelewenin yeku boyob kok anan kelewenin yeku kandoindetab sukul komi chechutotin olop sukutin amu keesye inam asoya anan keesye imas kirwoket anan keesye ilya kecheng'un tuguk chekiboisie kewirten ko ng'ololi Jeiso betusiekab nyalildanyin ako ng'ololi akine Daudi ko nikale Daudi ng'yu akilechi Jehova kiptaiyandenyu neng'ololi Jeiso eng Daudi tebe ng'echeret nebo tai tebe imandang'ung amu mi lembech ak iman ko tebe komosta nebo tai akiyai imanda matinye betusiekab nyalilda Aulia kot ko tuguk naai bunikuk ko ng'echeretab kelyekuk yekakonin akanapten yeku laitoriat ko chu tugul chu kobaregei tugul nyokotebe kitimoto imi ng'echeretab laitornatet inye yani matinye akinye kisochi Daudi komi kong'ate kot kong'etyo akot biik cheking'wekta kole kokile mi amu kakokon Saul kole biik chemwowo ole mi aae koek cheechen kole chito bas sioib ng'echerani ibamwoitoi kelechi Daudi mwei kakoit ko ako biik chekikashindos ako biikab tilyanutik chik lakini kaalda sikosike inendet kelechin mengonyitin menerech metochi Jehova tukchoto tugul tonone imanda akot yekimuchi kobar Saul kolechi Jehova metei ko akot achek eng kwenunyo komi kiit ne ngap ko ngap ikas kakonyitin ile akot itoni kapkomwaita ko pelukyo kiatoreti akot anene kiamutu konyo Amerika pelukyo kenyi aya torno koitetab oeng ale kotakonu siarit nebo kimnoteng'ung komongchi Sion akochamdagei eng koitetab somok mwisho koek volunteers akosom nyoetab kat kole ngwe kimakingen ng'alechu ko kaiken Jehova kot kote kosulda iker akot nguno luget nekitabit kidogo kole akoi ait ko kibit akot kainonatet neketinye nguno eng oret nebo kwong'ut nekimakongen chi kai kityo nekiwal Jehova kityo kotile kao Jehova man anyun amu kimatokingen achek kele lion aya ko nebo ang'wan ko kole akoyosyo Jehova kole amawalaksei yeku tisindet kou kit nekiu Melkisedek ko kanetishonoto ko koi mising nebo Melkisedek lakini kinakwong'e ko akot betusiek chekiakechub lagokab Kanan komameto Jehova ichek ai baoria kitonon tisindet ne laitoriat ko kaikai lagokab Kanan kot koek tisindet neo nekinyo Jeiso nyokoib karokutietab tisit chebo oretab Melkisedek biik chekituen chekergei ak achek
kosir Aaron ak Lawik chekibo oretab Sem. O Jehova nemami kiy nekergei amu akot ing chekikesastae komameto Jehova ai baoria eng kwenutab bichotok matingoi nyerat kokonin Jehova kit netun kwong'e eng kele kibun ano chichi kot komanda uyut kot koek kandoindetab ng'ony komugul kobun ano eng yu amakironye kobune chepsokotinik kosir 10 amu Jehova neindoun eng kotimuito kigen akot ing betusiekab nyalilda koyote Jehova oret kotutun kokwong'enen eng tugul. Kongoi. Kongoi bikyok yekibendi ketore eng yotok komwoe kolen kitabut ne Tienwogikab Kalasunet kong'ololjin chi tugul eng lugaitnyi. Lugaitab ne? Lugait ngotimitei eng korogenet kotindoi lugaing'ung neng'ololun ng'alek chekonin kamang'unet eng korogenet. Ngotimitei eng nyalilda, ngotimitei eng rubet, ngotimitei eng neregek, ngotimitei eng kebeber kit age tugul ole imi kokale ng'ololjin kitabut ne Tienwogikab Kalasunet chi tugul eng lugaing'ung eng kit age tugul neibunei mametoi chi akot agenge. Ongebe tugul keshai kitabuni eng kwotainik tugul asikeker tuguk cheechen chekonech Jehova konetech asikobit kekimekitu ketaro Jeiso. Ameche ngotot komi chi netese ng'olyo anan atach mwalimu nerube. Bas mchungaji inye nekeweke kora kong'wan kasi akitarwech eng summary. Bas kongoi. Amwachini Jehova kongoi eng kandoik ak kanetisiosiek chekakosirto en yu. King'olole eng kebeberi eng ng'onyut anan ko ibinwek chebo betusiekab sirik chebo kitabutab Saburi. Kitabutab Saburi kuyo kakekeronu kokamwa ale kotaune sirindetab Saburi koyoni Jehova kole kiyai kipsengwet age ng'ony. Ako ngot ko kiyai kipsengwet age ng'ony komi kabusetab serunekyok rubeitab eunyi ak kondochin bandab kelyekyok. En betusiek chotok ko ki betusiek chekikibendi Jerusalem. Ketienoti biik kong'ete olimbo Galili kochorunegei tulondokab Ephraim akoi koit Jerusalem sinyokolany tulwet as nekibo Jerusalem amu Jerusalem ko kinganaset nekikemut tulondok. Inyone silany sichortegei anyun ichorchigei Jerusalem. Komi tienwogik chekelen tienwogik chebo simetab tulwet. Yani kokatokosit kole ko ngebendi ketokosto kekere Jerusalem kunin ketieni kele orin kakeit. Ako ibwat kingesamat kebendi len oret ubirechi ketienoti chamune lagok. Yani kokikon boroindo nebo iwe kingebendi ole kinye Mashambulio keny anan kebendi kambi ko kibo kwong'ut chuto kobo toyomoti momonik kitorombeni labatu iwendi kong'etu kiy muguleldong'ung neikose kabisa ile oye kibendi auyo kokeny moche banda kityo ko king'etu ing mugulelwekab lagok yoto neikochin kakasetab gei nebo keba kemeto korik. Banda nekere korok komi lagok len barabaret kerwooti korecho momonik kelyochin ketienoti ngap itieni bing'at kokeny kekesenin. Ngap betut age kindoi sigirie akiweksei lakini ng'ep keit olinas ipkemeny kambi tugul sikourerendos lagok keamisie keyoe ne wikit agenge sikewekse gaa. Ko king'etu kiy nekekure experience nemi muguleldong'ung nengilen isis kole ikose ile moche kebau akibwoti kokoi iyetu tun kiy nekiu ko imining. Ako tunas nebo kenyisiek alak kokoiyetu anan kokakitunin anan itunisie ibote che mutai keseni lagok chekuk ketokinyi ko tun koiyetu maimuchi ilen oye katatamuchi banit akine akoi loba kinene kosoiwo amu kaiyositu kacherat kelyek. Ko king'etu tienwogik chekikitieni kong'ete ming'inoteng'ung akoi betusiekab osindong'ung komeutie. Ko en betusiek chutok ko ki betusiek chakotipten kekinik icheket chekakometo Jehova koyakapit pichindo kotebe kole ak Mungu kowo ano Mungu
ter nguno sauti choto ak betusiek chucho chema komi boroindo nyekesomoti kele kakiba kanisa amu en betusiek kibo tai ko kingeba akot kambi akot chito nemamo kristiani Torobek kele no yo kobwa nyu sebendei kabisa ka kingewir kongete olimbo Tindiret akoi kaba Kuria la kubwa kabwa no ya nango ole kakiba kukwang ngony akot chemaba kanisa akije abwate ale katamwai na tindiot ak kabos nekitun kobetu churchurien nekibo kwangut ko kimi chepyoso nekitieni akole nyo Jeiso nyo kebe gaa ako barbar churchuriet en mbarenik chekiakibat kobirit barak korwau chemisanda kole kaba sebende kipsengwet koyestoje kami kanisa komwe churchuriet ko igere ile akot Torobek akot mayan akot akiche kotai kole mi Mungu man yu kobwane ko tebutiet nekateb eng yu ko kemwa arap Marui ile ng'ololi Saburi ko ng'olole atindiong'ung ako ng'olole kenyisiekuk ngoi mining anan kibo kwen anan ko iyos ako ng'olole kong'ete nemi ng'weny nebo noni akoi mokoriot kounotok sautikchok ak kalosunoikchok chemunu mugulelwekyok muguleldo nelong'ung boiboiyet anan ko muguleldo nerirei amu beekab kong komite orititab Saburini kounotok yekitestai kechikil bukuini kokonech kenai akobo Jehova nemtebe ng'echeretab laitornatet eng kipsengwet ako ng'erekchinech eng betusiekab boiboiyet ako ngap koit merumbet netuche komoluchi ng'weny mesundeito eng betusiekab rirek ak eng betusiek choto bo rirek kechorchigei kelyekuk atebwetab urwet nenyigis neikere moketok ak ikose lelwet kowoktos kemboi komengen kot koetkini ko ngap iteb ile miono Jehova ako ngebilany bitonin olin kochor asista ile to kakwa matamech buche kain koroito nikonye alabati kakwa mwe buch metiet ngap kiwe sine kemboi sinyoru buch metiet si iyechechoe ngokiribis kole kuyo karibis akoi ilabat ilabat birchep kurgat ile tung akimeche kurgat kyote kele kalya kole pekino onwo kamuguleldo bare tung ikase ile nisubun chito kamuguleldo nebo ene kaimach barin nyokorie ko ngepikeri ile kani konye amwe ko kakoroito musutieni irari bikutin kou notok sobet kou not ngap komi kembout ngap komi betu ko kamache asoman kityo eng nwokindo bukuit agenge ne nekit koboru banatak eng kitabutab Saburi 46 Saburi 46 kole kamuktoindet ole kemwechini ak kimnatenyo toretindet ne nekit eng nyalilda moiweishei anyun amu notok akot ngowalak eng ng'weny akot ngoba tulondok kwenutab nyanjosiek akotul beekwak eng wasetab kei akobotomso tulondok amu menatenwa ako mi ainet neiboiboi kererusiek king kanasetab kamuktoindet ole tilil ole mi korikab inendet netoror mi kamuktoindet kwenunyi amakiistoi toreti kamuktoindet inendet kot koech akobolyo bororiosiek ako askei baunotosiek akotwek inendet akochoto ng'weny akotorete Jehova nebo lugosiek ole kemwechini kamuktoindetab Jacob abwa koker boisionikab Jehova tuguk chekikwang'e chekiyai inendet eng ng'weny ikesu inendet lugosiek eng ng'weny ako iri kwanget ako iri ing'otit akobel karisiek eng maat osisye akonai ale a Jehova kamuktoindet kitororo eng kwenutab bororiosiek akitororo eng ng'weny mi Jehova nebo lugosiek kobotech ole kimwechini kamuktoindetab Jacob kingotien Asaf tieni akotieni werikab Kora ko nekit ko summary nebo sobenyo tugul amu kotaune ole inendet kamuktoindet ole kemwechini ako inendet toretindet ne nekit eng betutab nyalil kale imuchi kwak tuguk chetom kokere chi kang'et tulwet
kolatkei kwa nyanja. Yani kapit paradigm shift ne ikwonge ile anything ki age tugul ne kyongen ko mongen na nimo. Kakopit tuguk che makuitosi. Kakelen ketebe boyo no sak chepyoso no kole tomo akere amongen ale. Ko ngimakongen boyo makongen chi age tugul kosekelia. Ye kakocheret kit age tugul ne koimong'u. Kawalak lakwet ne kineta kotebe kanisa ipkomanda kwobet. Kawalak kamang'uneng'ung akoturbuben mung'aret ne kitiegei akoborok tatyo kelejin imi stage 4 cancer. Itinye wikishek 2 chekong'et ileji ibwotitoi ye ole daktari mutyo mami kiy age netomwou. Koimenitu emet agenge akobetun ile who am I ang'o akone arwotitoi anan akosu en betusiek chekawalak en ng'uni. Tos tonon kayaneng'ung, tos tonon kayanenyu. Ako kale en chuto tugul komi karonet netun ilondoi kipsengwet kot kotekekas tugunetab Jehova. Ako inendet neng'ololi noto amune kekesune kole osisye akonai ole a Jehova kamuktaindet. Akiturura en kwenutab bororiosiek amu ae kosulda. En nwakindo kiprutoinik kokakeker kele kong'ete Zaburi netai akoi Zaburi 150 ko tindiot nebo saet ak kalasunet, beekab kong ak boiboiyet, kanyinditet ak sautik. Betusiek cheu chebo Job chekinyigisen ak betusiek cheiborun Jehova tuguk cheboto kurumerik ak kapsomoguk chebo kipsengwetisiek chenyone Jehova nyokotebenen tebutik kot konam koik namgut nebo let kole Job kande kutinyu eut akere alechi kiamwa chechang mutyo ngoyam kaker chekitomo akere kongoi Jehova. Matakowal Jehova tebutik chekateb, matakoima ale amune sikome lakwenyu, matakolia, lakini kaker turunatetab Jehova kole kakoyam. Indun kemuchi walu tebutik choto ko baadaye kotuiye kipsengwet lakini kakoyam. Ko noton kapwa chito konerechi kopirtogei nebo letab itu kolechi nyoiwa kat enge kwamwa. Kakong'ololwo Jehova ako kakoyam ak muguleldang'ung. Ikwongoi pasta ile ako kanyone alen bolechini ne as ngot kotebena tebutik ngesia. Lakini kangip koru kembao noto kopirtogei akorir, lakini ngip kong'etito komong boiboiyet ak kalyet eng muguleldanyin. Ne ipkong'ololun inyendet kong'ololun yutok ngiwendi ngiweksei kokaisop inyendet. Ako kelen ibikoikoi chito nekakong'etin kosich ajonio korus kwong'et ak meet. Ngotoretech Jehova sikobit keeku chetinye saet betut en betut. Ongeeku biik chetinye kalasunet en mugulelwekyok. En betusiekab boiboiyet anan ko orogenet. Kongkoek tiendo nebo kalasunet. Akot tiendo nebo rirek. Akot ngoimin kiy irirchi Jehova akimwochi nyalildang'ung. Ko ngikoimwochi kokas tatyo kokonin kalyet nesire kakuyet. En rutoito nemi tainyo. Mongen ale inye kinetigei lesoneni koune sobeng'ung rani. Mongen ale tos keng'et ing'etete beekab kong anan keng'et ing'etete ng'erekwek chebo boiboiyet nebo lakwet nekokisich anan ko lakwet nekosirse anan ko lakwet nekonyor kasi anan ko logoiwek chemyachen chekoityin ilosu Jehova. Ako ngot ko keng'etete myat ak ng'oiyondi ko ngobukun Jehova beekab kong tatyo konamin eung'ung sikolanden amu makoech age yeit ekone nebo koikeny ako konin kalyet nesire kakuyet. Amache ametochi yutok ngot komi chi nemache kotesyi ng'olyo anan ko netinye tebut asikobit keker eng nwakindo lesson nebo wikini nyone. Kongoi nebo iman. Kongoi nebo iman amu eng taunet nekakekas ng'olyot koechen kakoekitu ng'alek akebwat kakitou kityo. Kaking'any kityo ngakelechi
kotam neng keite ketaro arawek somok koi kere ile kakoityi chitugul neimite ole imite ako kacham ng'alek chekanyoru ane kanyoru akot Ramaro kolen saburi kotindoi Jehova ng'alaleng'ung ne neng'ung inyegei emwa pasta ile bune chitugul pasta Chemakara ile bune chitugul en ngoinet chuto yekaimenit anan konyorugei asista konyoru otuye ak suik chemi oret chitugul ngane chitugul kotindoi atindioni. Kongoi pasta Nyalile, kongoi mising nga mamite Evelyn yu amu tinye boisiet nekanam kemwoe kongoi kora amu kimi kibagenge ak inendet. Kongoi mising kobirurok Jehova asikobit kolandech betut nekakitou kora eng kenyit nenyone ak kosikchok tugul amwa ane kongoi. Ras kongoi. Yo kitou kenyit nelel eng kimnatetab Jehova ak magenyi. Ngoreto kamuktaindet Jehova keliekwok banwab keliekwok. Ngoto kitaune bekab kong anan ketaune boiboiyet komakoreto Jehova bandanyo. Kot koit keker togenyi eng korona nebo koigeny. Asome kora ale yekoinyoru YouTube ini kosikobit iyapte iyopchi biik alak. Mi yekikisir kele subscribe ko ngichil yotok ko betut age tugul yekakinde YouTube ini komwaun kole kakinde lesson nelel cheboke asiyopchi biik alak ak ilechi akichek kochil yotok len subscribe. Ko ongepcheite asikobit konyor biik chechang. Ng'olyot age nekamache amwa ko ingot ko manekit kanisetab Seventh Adventist imi ko sikobit icheng inai ile ano yenekit ing yotok anan ngot komi tebutyo age tugul neitinye ko sikobit ityech yeinde comment age tugul yotok kotoretech kora kenai kele ne nekinemoche kewal anan ketes anan kechuchuch eng kanetisioni asikobit keityo kokwet tugul. Lesson nerubei eng wikit nekibendi komwoe lesson nebo aeng komwoe kole inetech saet, inetech oretab saet anan ko olekisoitoi. Ko amache atacha kokeny sikobit ketestai kinetkei tugul ak eng Sabato ne Jumamos nito nekibendi ketuye ak biik chekoinetkei lesson wikit komugul kou inye asikobit keng'alale ng'alek chemachomwei sait ketar ak kenyoru boroindo nebo saet kora kinde taitab Jehova sautikchok koboto tupchosiek alak chetinye bekab kong akichek amu ngap kotoret saet neisoe kityo lakini ngap kotoret saet nesaun biik alake kounoto kotuye ak chamanikab Jehova asikobit kebu sautikchok kalasunetnyo ak biikchok bo kong keipchi Jehova nenyo amu tochei. Kounotok amache asikobit akeshi yotok amache sikobit kesa. Tayat kamuktaindet Jehova kakokasak tugenyu. Akibwa ko ki lagokuk chemengechen chemanyoronik kot koit boisiek cheosen. Kurin kiptayandenyo sikobit kebwa koboto lagokab meng'otosiekchok. Sikobit keibu kalasunoikab mugulelwekyok ak bekab kong ak rirek. Sikobit amui Jehova yeitach chuto tugul. Tatyo nebo let komang'une kutuswek chekamang'une rirek ak bekab kong kalasunet yekimwoe kongoi kokaiwalu sautikchok ak ikaikai sobonwekyok. Ako kikeni mising karon nebo koigeny yetun kimi seremusiekab kipsengwet. Akemwa atindiot nebo luget neo yekingebun betutab nyalilda kot kotekelongyi nganasetab Jerusalem. Aketachech chebo bororiet age tugul ak oret age tugul ak biik alak tugul. Aketonon ak Jeiso kemwaita atindiotab katerteret. Akot eng taitab malaikaisiekab kipsengwet chemoibutyi ng'ony. Akocham kokas telunotet nebo yetunet nebo ng'une kutuswek chekiakong'wanit tengek ako kakesor eng korotikab Jeiso. Toretech kot keit korona noto bo koigeny. Yetun kilosun koigeny ak koigeny. Amu nito somen yo eng Jeiso nebo Amen. Amen. Osere konyo sikiberurok.